Guys, tengok mood ban ong EP gane ko way mo. Lara pimod ban change ya ka kerteng lane ka profile lane ka dot profile jong ka Facebook jong pi ke mod ba. Change no do mentah ka pot ba pim pad yo ya ka tu ka content monetization mo. Change no do mentah ka pot ba pim pad yo ya ka content monetization. Nomor lara change la sai enda pila yo ya tu ka content monetization ke mod ba. Kan sakta ya ki views ki engagement bat kum ta ter mo te ka babahai te kalong ba pin change no do menta lada pin pad yo itu ka content monetization kenang ba kanum kta haden habut mo te kata ka de ka way na ka liang kenang ban kanum kta ya ka Facebook haden habut mo enda pila yo itu ka content monetization